yacu y'ukuri uyu munsi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu umwaka ni umwaka usanzwe 2026 muri studio z'Impano TV1 muri kumwe nanjye Ndakize Freddy nkuko nari nabasezeranyije rero turagarutse mu makuru yacu turebera hamwe uko akarere kiriwe ndavuga n'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu misozi miremire y'Imulenge turebera hamwe uko ibintu byifashe kugeza kuri uyu munota mbaye ikaze rero abari mu bice bitandukanye by'isi kugira ngo tuze kubana mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba wo ku munsi wa mbere w'icumweru n'amakuru ataza kuba maremare cyane ariko kandi na makuru y'ingenzi mwebwe ico musabwa nukuba hafi kugira ngo tuze kubana ndetse n'abatarakora subscribe niyo mwanya mwiza kugira ngo tuze tubana mu makuru yacu ndetse n'ibiganiro bitandukanye bya hano kuri iyi channel yacu cyangwa se iyanyu nkuko byifashe hanyuma amakuru yacu tugiye kwibandaho turaza kurebera hamwe uburyo akarere kifashe kugeza kuri uyu munota turarebera hamwe umutekano ndetse n'ubuzima busanzwe ndetse n'imibanire y'amoko hariya mu misozi miremire ubwo nukuvuga ngo turahera Rurambo Indondo Minembwe ndetse na Bibogobogo turebera hamwe uko akarere kameze kugeza kuri ubu ngubu ntabwo ari honyine tuza turakubitira no mu bindi bice aho tuza hano muri Plaine turebe hamwe uburyo umutekano wifashe tugeri Goma turebere hamwe naho umutekano hariya mu ntara Kivu y'Amajyaruguru tugera ni Kinshasa ndetse no mu yandi makuru yo hirya no hino ku isi ico musabwa mwebwe gusa nukuba hafi yacu kugira ngo tuze kubagezaho amakuru yuzuye kandi y'ukuri hano ku Mpano TV1 amakuru yacu reka tuyahereye mu misozi miremire y'Imurenge kuri uyu wa mbere w'itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu mu karere ka Rurambo babyutse amahoro cyangwa se biriwe amahoro kubera ko baracyahumeka umwuka wa gahenge ni nyuma yuko mu minsi ishize hari hasa n'ahabaye umutekano muke mu minsi mike rero niho bari bamaze kugira ubwoba bw'uko bariya bazarendo bashobora kurengera hariya mu karere ka Rurambo ariko ubu turashima Imana ko abaturage ba Rurambo bameze neza ubwo nukuvuga ngo guhera hano za Gahororo hariya abaturage bari za Nyakamungu ndetse no mu bindi bice bitandukanye ahari amatungo yabo ndetse naho abantu baherereye mu by'ukuri kugeza ubu ngubu baracyahumeka amahoro n'uyu munsi wo kuwa mbere bagira isoko y'akazi rimwe baremye rwose ibintu bimeze neza abaturage ba Rurambo bameze neza dore ko ariko gace kugeza ubu ngubu karimo amahoro cyangwa se kadaheruka imvururu ariko kandi turabishimira Imana ndetse natwe irwaneho ikomeza kurindira mu baturage nkuko bikwiriye cyangwa se nkuko byakagombye kuba bimeze akarere k'Indondo nako kameze neza ubwo Indondo mvuga ni ziza Uvira hano za Muramza ndetse no muco hagati bakaba nabo biriwe neza uyu munsi abo twabashe kuvugana nabo bavuze ko hameze neza ndetse amasoko yabo nabo ari kurema ndetse bagiye batanga n'amadetaye y'ibiciro kuko ibintu ubu ngubu hariya mu karere mu karere ka Muramza cyangwa se mu karere k'Indondo nabo ubu ngubu ibintu byifashe neza mu by'ukuri ukabona ko ari ibintu bishobora kuba biri gutanga icyizere ku baturage bo mu misozi miremire ko ibintu bishobora kuba bigiye kuja mu buryo kubera ko abantu baragize iminsi bafite ubwoba ndetse n'impungenge z'abariya abaturage bari hariya ku Ndondo nyuma y'uko bino yazamuye ingabo za P5 abantu bakagira ubwoba ko bishobora kuba ariko kugeza ubu ngubu abaturage bahariya bameze neza rwose ibintu bishimira Imana ndetse na birwaneho naho dukubitiye mu karere ka Minembwe uyu n'umunsi ugira gatatu drone zongera kugaragara muri kirere drone zikaba zaheruka mu kandi zarajengereje abaturage mu buryo bukomeye cyane aho mu minsi cyangwa se mu cyumweru bishize
zarashe abantu batandukanye barimo umwana w'imyaka 4 niba atari 5 niba ntibeshe ndetse n'umugabo w'imyaka igera kuri 50 ndetse n'abandi batandukanye zagiye zibarasa ndetse zirabakomeretsa zisenya amazu zica inka ndetse n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye hari muri Minembwe ariko guhera kuwa gatandatu ubwo bari abaturage bari muri Salongo kugeza kuri munsi yo kwa mbere mu by'ukuri nta kindi gitero kirongera kugaragara hariya za Minembwe bikaba rero ari ibintu bishimishije kandi abantu bagomba gushimira Imana ndetse no kubyishimira nkuko nari maze kubivuga kubera ko ibitero by'amadrone ni biri mu bintu bizahaza abaturage cyane hariya mu misozi miremire by'umwihariko hariya muri Minembwe ndetse no mu nkengero zaho ubushize rero mwagiye mubona ko hari umugore bari bafashe hariya za Mikenke bagerageza kumukorera ibintu bitari byiza ariko ubu ngubu nawe yageze mu maboko y'abandi cyangwa se y'abaturage akaba ari ibintu nabyo tugomba gushimira Imana kubera ko umwanzi sibyo aba yifuza kubona umuntu ari mu maboko y'abari abanzi akongera agasubira mu bandi aba ari ibintu byiza byo kwishimira kubera ko aba yavuye mu menyo y'intare ko niko bimeze hariya muri Minembwe mu by'ukuri uyu ni umunsi ugira gatatu nta bitero by'amadrone byongera kugaragara muri kariya karere ka Minembwe ndetse no mu nkengero zaho ari za Mikenke za Rugezi n'ahandi hatandukanye za Karingi ndetse na za Gahwera aho hose nta bitero byo mu kirere twibutse ko ibyo ku butaka byo ubu ngubu bisa nkaho babitinye batakibikora kubera ko twibwanaho yagiye ibakorera umuti mu buryo bwiza kandi bwizewe mu buryo batagitinyuka kuvuga ngo bahanganire ku butaka ahubwo izo bari mu gukora no gusheringa gusa amasasu ariko ibitero nyirizina ntabwo byari biheruka ibigezweho cyangwa se ibyo ari mu gukoresha n'amadrone hariya za Minembwe naho za Bibogobogo abaturage kugeza ubu ngubu baratuje n'amahoro nta kibazo gusa hari amakuru avuga ko ababembe ndetse n'abafurero basubiranyemo hariya za Bubembe cyangwa se iriya muri uriya muhanda ayo makuru nayo turi gukomeza kuyakusanya kugira ngo tuzayabashikirize mu buryo bwuzuye twamenye detaye zose uko bimeze hariya muri Bibogobogo cyangwa se muri Fizi andi makuru yacu hano za Uvira naho hakomeje kuba kavuye nkuko twakomeje tubibabwira aho abazarendo ndetse na FARDC bakomeje gusubiranamo banga ko abazarendo basubira inyuma ndetse FARDC ikababwira ngo bagomba kurambika intwaro hasi bakajoininga training bakabona kuza mu ngabo za FARDC ariko ni ibintu nabo banze barasizora bavuga ko bitazaba ako niko kavuye gakomeje kubera hariya za Plaine ndetse na za Uvira muri rusange rero amakuru yacu reka tuyakomereze hariya mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru aho abantu bagiye babona amakuru cyangwa se amashuri atandukanye avuga ko umujenerale w'abanyatura n'abahutu bahariye muri Kivu y'Amajyaruguru bibumbiye hamwe bakora nk'icyo bise inyeshamba cyangwa se umutwe witwaje intwaro ariko kandi ukaba ushamikiye kuri FDLR twavuga ko ari nk'umutwe ushigikira FDLR ariko uri munsi yawo hanyuma hari umujenerale wabo bavuze ko yarashwe aja kuvurirwa Beni ariko amakuru dufite yizewe kugeza kuri uyu munota nuko uyu mujenerale yagiye kuvurirwa i Kinshasa uyu mujenerale Mutayomba abivuga ko yarashwe mu cyumweru gishize hariya za Masisi ariko aja kuvurirwa i Beni babona ko bitashoboka bivuga ko yarashwe urusasu rwa machine gun rwo mu gatuza ngo agere i Beni mu bitaro byaho bamubwira ko bitashoboka bamwohereza i Kinshasa mu murwa mukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza ubu ngubu rero niho ari kuvurirwa mu bitaro bya gisirikare by'ahitwa Kanchacha hariya i Kinshasa niho uyu Mutayomba ari kuvurirwa hari amakuru menshi yagiye agaragara bavuga ko ari muzima bavuga ko atarashwe ariko izo ni propaganda z'umwanzi igihari cyo uyu mujenerale yararashwe kandi ari kuvurirwa i Kinshasa niyo yagiye kugeza ubu ngubu niyo ari kuvurirwa
Ibi kandi byanashimangiwe na vice guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru washizweho n'ihuriro Alliance Fleuve Congo Manzi Willy, aho nawe yemeje ko uyu mu generale autoproclamé Mutayomba nawe cyangwa se nkuko natangiye mbibabwira ari Kinshasa, aho yagiye kuvurirwa ibikomere yarashwe n'ingabo za AFC M23 MRDP twirwaneho nyuma yuko bahanganye mu mirwano hariya muri Kivu y'Amajyaruguru. Ko niko bimeze naho hariya mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru nkuko narimaze kubibabwira. Hanyuma andi makuru nayo ava hariya i Burundi avuga ko cyangwa se bivuga ko hari abasirikare ba Kongo bagera kuri 600 b'abahibu cyangwa se zirangabo za Kongo bita ngo na special force, bivuga ko bagiye kurinda imipaka ya Repubulika y'u Burundi ndetse n'u Rwanda, ngo abandi nabo bakaba bari mu matraining hariya mu ishamba rya Kibira hariya mu Burundi. Ibintu rero byerekana ubufatanye ndetse n'indi migambi misha hagati y'u Burundi ndetse na Kongo. Ibintu rero bikomeje guteza impungenge hagati y'ibihugu bihanganye cyangwa se impande zihanganye, haba ku ruhande rwa FC ndetse n'uruhande rwa leta ya Kongo yewe udasize n'u Rwanda, kuko mu makuru ya mu gitondo twababwiye ko n'umuhungu wa Juvenal Habyarimana wahoze ari perezida w'u Rwanda nawe yaraheruka kugirira uruzinduko hariya mu gihugu cy'u Burundi. Kugeza ubu rero imigambi yawe yose nteramenyekana, ariko turakomeza tubikurikiranire hafi turebera hamwe uburyo byifashe kugeza uyu munota hariya muri biriya bice bakomeje guhanganiramo. Reka tuve muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tugaruke mu gihugu ca Kenya, aho kuri uyu munsi wo ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu mu gitondo nkuko narimaze kubabwira, abaturage bo mu gace kitwa Laikipia muri Kenya babyukiye mu myigaragambyo babona icyemezo cy'ubuyobozi bwabo bwo cyo kwakira abanyamerika bakekwaho kwandura indwara ya Ebola. Abaturage rero bashatse kwinjira mu kigo cya gisirikare, ariko abasirikare barabakumira ahitwa Laikipia. Ahangaha akaba ari waherereye ikigo c'ingabo zirwanira mu kirere, ndetse amakuru akemeza ko ariho Amerika ishaka gushinga ibitaro cyangwa se ishaka gushira aho izaza yakirira abaturage bayo bazaba banduye icyorezo ca Ebola. Rero abaturage bo muri Kenya by'umwihariko abatuye ahitwa Laikipia bakoze imyigaragambyo uyu munsi, bavuga ko badashaka ko Amerika izana abaturage bayo bafite Ebola, bavuga ko badashaka iyi ndwara, ndetse nabo ubwabo bamaganye leta yabo bababwira ko atari ibicuruzwa, ko batagomba kubashiraho indwara kuko izo bafite zirahagije ndetse n'ibibazo bafite bihagije, ko batagomba kubongera ibibazo ku bindi. N'ibintu rero byateje akaduruvayo. Ibi rero banabikoze nyuma y'uko indege za Amerika ku munsi w'ejo zigera kuri 2 zazanye abaganga ndetse n'ibikoresho by'ibanze byo kwita kuri aba bagwayi ba Ebola. Nyuma y'uko rero abaturage bo muri Kenya babibonye, nibwo nabo babyukiye mu myigaragambyo bavuga ko batagomba kwemerera leta yabo kubakorera ibi bintu, dore ko ibindi bihugu biri gukora ingamba zo gufunga ko nta bantu binjira mu gihugu cabo, ariko Kenya yo ikaba ihaye irekurira abantu bizwi ko bazifite kwinjira muri Kenya. Abaturage rero bakaba basizoye bavuga ko ibyo bintu batabyemera. Tukiri mu makuru nanone arebana n'igihugu ca Kenya, nuko uyu munsi hari amashusho yafashwe ya CCTV yerekana abanyeshuri cyangwa se abana b'abakobwa bagera kuri 5 ko aribo bagize uruhare mu gutwika abagenzi babo mu ishuri ryitwa Utumishi Girls School ahitwa Gilgili ni mu karere ka Nanyuki. Bafashwe amavideo ubwo batwikaga abagenzi babo, bafashe umuriro basuka mu gitanda cyangwa se mu cumba bararagamo na bagenzi babo bakaburiramo umuriro. Nyuma yabwo rero nibwo bagenzi babo babyutse n'umurindi mwinshi bashaka gusohoka, nyuma yuko abanyeshuri batayemo umuriro basiga bafunze umuryango. Muri uko kubyigana rero n'umuriro n'umwotsi byaje kurangira abanyeshuri 16 baguye muri ako kavuyo, bamwe barasha, abandi batwikwa, abandi bicwa n'umwotsi, abandi bicwa no gukandagirwa, mu gihe 79 aribo bakomeretse mu buryo bukomeye cyane.
ubwo iperereza ryakorwaga hagati ya polisi ndetse na DCI n'urwego rushinzwe iperereza mu gihugu cya Kenya, hari gufata amafoto cyangwa se amavideo yerekana ko ari abanyeshuri bagera kuri 5 babigizemo uruhare. Kugeza ubu ngubu ntibiramenyekana ibihano bazafatirwa, ariko muri Kenya ntabwo byemewe ko umuntu uri munsi y'imyaka 18 ashobora gufungwa, so sinzi igihano bazabahereza. Ikindi gihari ko leta ya Kenya yemeye kuzishura ibintu byose byangiritse muri iri shuri riri ahitwa Utumishi Girls School muri Gilgili mu karere ka Nanyuki. Leta yemeye kwishura ibyangiritse byose muri aka karere cyangwa se muri iri shuri ryahiye hano mu gihugu cya Kenya. Andi makuru nayo tugana ku musozo nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Irani bongeye gukozanyaho cyangwa se bongeye kurwana nyuma yuko bari baremezanyije agahinge k'iminsi 60, ariko byarangiye ingabo za Amerika zirashe ku birindiro bya Irani nayo iza kubasubiza. Akaba ari ibintu rero ubushamirane ndetse no guterana amagambo hagati y'impande zombi, bikaba bikomeje rero guteza impagarara hagati y'umutekano w'ibihugu byombi. Ayo niyo makuru twari twabateguriye hano ku Mpano TV. Reka tubashimire mwebwe tubanye mu makuru yacu yo muri uyu mugoroba wa none, tubararikira gukomeza kubana natwe kuko tubakorera amakuru y'ukuri kandi yizewe, kandi amakuru azira ku gihe. Njyewe mwari kumwe muri studio, nitwa Ndakize Freddy. Iyi ni Impano TV1. Turagusaba nawe kuba umunyamuryango niba utaramuba, twongere mu makuru yacu ya mu gitondo. Ciao ciao.